ذا أمان وعنوان الدار السلام وهاهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرآن أسدي بسا يرون جيسي جرتو أنتف أحبتي في الله يرو أمان تنخيست أرقم نخنا يرو قاتل نقب يرو رومني دابمي حواسني ركتو جرو خن ميدان غوغوغي إنما بيلدان بكسين تلبد خيس جرا رب رحمة فهاقول رب روبخنا رب نفارو رب رحمة خنا جاء رب نفاخن جالوان كي يكسلاما سبب مدلي تنياتيني رحمني دبره يوخانو رحمني سبي كبم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس رب سبحانه وتعالى كان جابر بدين برا في بحر والجيسي جرتي جا رب سبحانه وتعالى مال سبب دلي علمنا ما دلقين سبب دانقا ربي خدبرين جالوان كي إسلام آلف جنان سبب مدلي نتيهو جنوني دانقا ربي خدبر موفي أكسما حقا إلمان نما خنا جدو بديل لفبليسته بدا في جموجين توقتات إنو مدرتي بركة لابك نتي جموجماتو روبات أبون ركتا أما إمو بيهون دول جيسيتي بدال لي ركتو جرتي سوني سبب دلي تنيات إنو ما أمل هنكاتو يوخانو رحمن خون أرقمو في الله هنتاو يو مال تاني مالي يو بديلي تكتكانو في ربي جدو جرتوسان سر ريسيني مالي تنو في قبر ربي جدو جرتوسان يو سر رويتي مالي إنو ما بديل سن تأتفوف تتانا ربي نسن ججيرو همانو تي لبو تين جبرا افسر ريسينوت سني فرماني مالي خجتو دقيقة همها في خانة إن شاء الله ولي وليادة تيسنو واي توباتي غير ربي ديبو توبة جتون أحبتي في الله ما سيا الرجل للرا غير ربي غير عبادة ربي ديبو لا ربي سبحانه وتعالى قرآن ساخي سدبتي تبر توبة توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون gara rabbii deebi'a qaamaa qalbiidhaan haala if qaqqaboo taataniin haala fibbeekoo taataniin gama rabbii deebi'aa nuun jaa hundi keeysanuu maaliif la'allakum tuflihuun akkas malee milkiin keeysan hin jirtu inuma tawbaa gizee jaan bar namni gariin dilii maaliin dalagu jiraa hin tawbadhaas hin jaa abbaa fayyaa osoo akkas hin tahin rabbiin subhaanahu wa ta'ala jaalallee isaa nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam quraana isaa keessatti dubbatee bar sii araaramtee jirti jeen diliin tante ta dabartee fi ta ganaa dhuftulleen sii dhiifamtee jirti jeen akkasii wajjiinuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa istighfaaratti ajaje tawbaatti ajaje amma akka tawbatu فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك جئني بر حقان قبرمن جتي سمي خيست دري في الراس ولله الله مليه جرو جئتي بيخ جئن التيبودا استغفارت توبات إساجتي واستغفر لذنبك دليتي أرارم ربي سبحانه وتعالى غافر جئني بر isa dilii hin qabne san dilii tee tadabarte taganaa dhuftu sii dhiise kan je'en akka kanatti ajaje إنما رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه المسلم في سيه رحم الله أكرمه من حديث أبي هريرة عليه من الله رضوان والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة
أني قيات ترى إبتك روايات أنت خيست أكثر من 70 مرة جيلا مرات رباتمي أول قام ربيتين إيفما قافت أجي قام ربيتين ديبيا حال خينيه أرانتنا خن هل كان يجياد لا وجر خن هزدي غرغرا قبن خن ظلمي غرغرا رتي بوبو وجر خن هينو في ربي جدو سبحانه وتعالى بديجرو خنو في قبرن جردو بديجرو نتيهو خاطرتك يو خانو سخدي تكاف ربي خنا يادني قلبي جبتو سنين استغفار هندي بن ميلالها إنه ما هو استغفار ديبو أصو هنتين مالين بليس صلاة التنجرة وهاتك كنتاني مالين دلي مالين كبخ سنجوه دبين نما ياچ استجالون كي اسلاما سبب دلي تنياتي مي امانتنا مخلوني دلهم قبمون بيلدا وانيا تدبو لفرا دليلي امانتنا لفتنا خيستي ارغمت بر تكالما متي بر لكويته انفيتو دلين سلا إراتو بچو قبض بر سلا كفر الرا غير إيمانات ديبيو قامنتي تنخيس هنجر أس ديبيو جتو شركي نما يو أكل لالتهيد أبمتي فكاتي ملي تكاتي بر نما خيسان جرتي إنو مديو تنمال جاني بيتني رومني أبمي جرموكم أكوالين أغر روحان أبو إسن روبت أبو فنركتني جان روبا دبو osoo hin tahin ganaadha bishingaan lafa balleessee rizqiin isinit cabtee bar nama nyaatu dhabuu teeysaniite aboo maaltu kana jee jennaan waraabessaa dhiyoo tana yuusee jee ilaal tarsadii yuuse sheeyni waraabessaa sunis arran tana dubbiin jabdu waraabessi tarsadii yuuse abbaa kiyya ganaa rizqiin isinit gadhiifamteeti nama nyaattanuu dhabuu teeysanii akkana jechuun nama hedduutu heddummaataa nu jeeja akkana jaanii bar waliin haasa'anii burruma kiyyaan hin dhaga'e dhugaa ni jira hawaasni waan tana qabus kanuma as dhufee si hojii salaatu keessa isaatiin tateenya ta dursan jaa sheekotiin ammaan tun hedduu waan akkanaa tana hin beeytu jaanii bar kabiirtichi akkasitti himaaf san itti himeeti galgala za'an gala waraabessi nan dhiisu afaan isaatiin beeka jee maaliif waraabessaa beekaa quufaafi kana nama dhumuu taa'u isaa beeka namni wanni kanaa yaada keessa isin keessa jirtullee firraa baasa abbaa waa takkan beeku ni beeleef boo'a malee inni yookaan waan birooti maaliif beeka shirkiirraa deebi'uudha taan dililee gurguddoo dalagamu jirtu isii sanirraa tawbaa barbaachisa akkasuma dililee xixiqqoo irraa illee tawbachuu توبا gisee jennu akkanumatti naadhiisii sana osoo hin taane ulaagaa qabdii bar akkaataa itti sirraa qeebaltu qabdi namni tokko dilii tiyyarraa niin tawbadha sababa kiyyaa yoo rahmanni kun qabame niin tawbadha yoo jee waan ulaagaa guutuu qaba sadii isini jaan afur shanillee ka godhe ni jira tokkoffaa irratti ikhlaasa barbaaddi jee tawbaan ati tawbattu san ربي جت سبحانه وتعالى توبة ملء ولا نمرتين فكيسا ولا نما يوهن توبة ننديسني بيا خنا كيسا ديني كنا سيد دلك جراديسي نانجاني جت وسو هنتين ربي جت توبة جو سبر باجس إخلاص جانين تلمدا إرشينويته دلي دليت سنتي شينويتا أكملتي وان كان دلقة جتة تصدفارا إرّاب قات دلي سنيرّا بك دلي سنتي دليت يو خانو دلي دلق جرتوسن برادم تا تان نمرت هولي اتن ديبيو همان دعاء ربي هي كنا مت
inuma diliin irraa hin tawbadha jee tana ittiin deebi'uu jettaka yoo akkas taate tawbaan tee sirrii taate malee yookaan tawbaa bashooti amman tana dhufte istisqaa kunoo baane asii durallee baane asittis numa kadhatama minbaratti illee imaamni numa kadhata roobee maal jettan roobee duba hin roobne maaliif waan nu keessa jiru haa hundin tawbanne haa dirree san dhaqeeti bar haasa'ee galu jira silaa ka barbaachisu adda sanitti akkasi gajjattee bar yaa rabbi anis tanaa fi tanaan fi beeka tanaa fi tanaan fi beeka tana naa dhiisi jetta sababa kiyyaan ummata hin qabinii naa dhiisi jetta sababa gurbaa tokkootiif bani Israa'el amata 40 hin qabne arraan tana garuu hundi keenya dilii dalagu jirra bara takka keessaa namni nagaan jiru bara garuu akkasii wajjiinuu if quban qabu ilmi namaa kun tolli isan danda'u jaallaguun kee islaamaa inuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo bal'oo keessa jirtu na beeki kan jeen bar gizee rakkoon isin qabde isin biraan dhaabbadhaa kan jeen inni nyaatee dhugeetuma quufee qaaqee qooqeetuma mirqaanee halkanii guyyaa diliirra bobba'uu taate dubbiin kanaafuu muslimni kan imaa rabbii nyaatee halkanii guyyaa rabbii kallafumu diliin ati dalagu jirtu bar wauma lama takka ajaja rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sikkallee lafa keeyse yookaan waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irraa dhorkee ittiin dhiyaatin sin jee dalagu jirtu kanarraa tawbaa si barbaachisa zakkaa hin kannitu qabeenya kee keessatti tawbaa barbaadaa jennaan zakkaa san baasee firraa kannitee akka silaa barbaadutti achii booda tawbaa deebi'e salaata shanan rabbiin sirra kaayee dhiistee tawbaa barbaaddaa salaata san deebisteeti bar salaata san salaattee jechuun ummata wajjin masgiida deebite achii booda yaa rabbi waan hin asii dura dhiiseef naa dhiisi jettee isa boochee kadhatte haadha abbaa keetii mataa jabaattu jirta haadha abbaa keessan tolatti ooltee harkaa fuula tolatti ooltee achii boodaan dhiifama rabbi gaafate akkana dilii daleedde san irraa buqqaateeti achii booda tawbaa san fidde malee akkanumatti tawbanne jettee kan bakka san jirtumu ribaa fayyadamu jirta ribaa san dhiisteeti qabeenya hamma ribaan fidde san baastee qabeenya kee haala alkeessaa achii booda tawbaa deebite malee akkanumatti ribaa nyaadde tawbadha janiiniin tawbadhaa qabeenya kan keessa jiru eessa jira akkasini inuma bakka ribaa tanatti maal jaanni beeyta namni ifa bahee akkasin ribaa san dalagachuu jiru kan abalu ribaa kana dalagataa jaanii achi baansan achi baasan sun wayyaa je hoggaan siin jiru halaalii osoo hin tahin qabeenya kan kee ni beekan firraa biiti si eeydi sadaqachuu nan teessu masruufni warra kee kan tulleen haraami waan ta'eef waa takka bu'aa siin qabdu namuu beekechi si baase kasanirra hamaa immoo hida'aa warra dalaguu jira je ribaa san dalaguu jira namuu isan beeku dukkaana isaa haa guddatu qofa garta isaa makiinaa naqu qofa garta isaa waan duraan hin qabne fidachuu jiru qofa agarta malee irratti hin beeytu je muslimninis irratti hin beeku san maaliif akkaawuntii garaa jalaan dhuunfaan baafateeti saffii duraa sii taa'aa itti fayyadamu jira inni sun waa lama dalaguu jira jee bara tokkoffaa ribaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa itti hin dhiyaatinaa jee irraa dhorke san dalagu jira je kalamadaa immoo hidaa'ii jira je rabbiin nan beeku jeeti shawwaddii tana jira je maal jettan inuma inni ribaan dukkaana isaa guddisu jira qabeenya isaa wayyeessu jira biitii irra quban qabdu yoo dhayxee gaafatte nama meeqaa jira abbaa kiyyaa haa biitii quban qabne akkasi garaa ilaanitti jiru rabbi sodaa yookaan tawbaan kasi barbaachisu isii san hunda qabeenya san firraa baasteeti haalaal kee malee tawbatta malee hin jiru badii zinaatti babal'ate ammaan tana lafarratti fi sooshaal miidiyaa qilleensatti illee badii zinaatu babal'ate akkaan wallahi waan mataa kana si dhukkubse yookaan qalbii si cabsu ganda keessan keessatti bar waa hedduu dalagamu jira tan isin quban qabne takkaahuu kan quba qabdanii sunaan cal jettan
jaartiilee namaa irra dawwalanii baasu jirani bar dhalaa meeqa himu jiran ta amma ba'u jirtu nama ati abalu beeytu kan isii beeytu obboleessi kiyya tokko as keessa isii wajjin salaata saffii duraatti nama hedduu jira akkasii jaartumati irraa hin dadhabee jee abaluu san nama inninis beeku bar zaahiratti ifa baaseeti masruufa kannee fi masruufu jira irraa taa'uu dadhabee dhiisuu didee jechuudha maaliin jechuu jira beekadhu ifa baatee jirti jechuu isiin ni naggada san keessatti hashii jira nama meeqa bahu jira nama meeqa ganda kana keessatti namsha yoo kaanuu torba'anni beeka wallaahi allazii laa ilaaha ghayru qabahu jiru sababa saniin maaliif walitti aljettan maaliif qaanii eessa kutte kabajaan eessa kutte hayaan san eessa kutte ani oromoodha eessa fuun oromoo sanoo akkanatti ajajji osoo jaartii qabduu jaartii namaa nama elaa baasuu dhufe ani muslima muslimni amantii qaba ka رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نمني نمشى ودجي والرسا خيست فليس منا نوران تانجي قدائي نمني في دين يلا جنة جنيخة إن مؤمن تنفاتنا ما أفعال مجيس جرتو إيبري جنوتان دكانة دليتي خدران غافن دفه ميشار رافدته إيبري نافن إرد برسا فلقوم سسن قبته بود سلامتان إيغال ريفو برغاوين ديسه اتديبيتين فردمار ريف eegali gaari beeyte janajjana jaamaa san eegalee jaartii nama mukarra kaa'u jira jaallabuun keen islaama fuudhuuf deema seetee jaarsee elaa baasee akkam godhu deema osoo jaartii manaa qabu maal jechuu maaliboo safuun eessa qotte لتتبعن سنن من كان قبلكم جي رسول ربي صلى الله عليه وسلم يهودا نصارى جل ديمو تيسن جي بفتيسن كيست أفت كيسن كيست حالة كيسن كيست حالة جرينيا كيست وجي جل ديمو تيسني إسان سلا قد وكله فقط سنسينا نيل يلا سينو تيسن جي سلا تكون إساني قويا جمجوسا هذا سا وجندي سر چيسه بك جمجوسا ندكه إسني أسي ور إساتي هداتو أكثر قدو مكورتن جي إسان كابني تو مديم تنجرو درجة سبر متر سدي دفه مسجد صلاة في دفنه غافل لغنا جي مغالان غبا چفن كيلومتر ميك ديمه جما في دته كما وجرا خازلتا او حجما كمو دفه 60 صلاة تنات رحمة ربي سبحانه وتعالى سمكب yoo tawbaa qulqulluusan namuu ibbiraan gabbuune anis badii tanaan dalagu jira yaa rabbi naadhiis jenne maree rahman hin jiru istisqaa tarqudhamee qabay asirraa tarmee imaamni haa godhu hin jiru abbaa kiyya tawbaa qulqulluusan kan shawwaddiin keeysan jirre kan eega isii tawbatte booda deebi'uun hin jirre san yoo tawbanne qofa kan rabbiin rahmata nu godhu kanaaf ahibbatii fillaa maatii teenya to'achuun joollee keessaa zamana joolleen badde keessa jirra zamana shamarran badan dargaggeessi bade waa'ee amantiirraa idduu badeebe sooshaal miidiyaa irratti ilaal qilleensa kana irrattis wanni deemu jiru wama badiiti tagalta kana keessa jirtuuf isanis waluma fakkaatti hawaasni ammaan tana tokko ta'e waan ta'e wanni har'aa mirga dalagamte dalagamuu boru as joolleen teenya tiktaak irra baasti si daladee si agarsiiste dirqama wal to'achuun barbaachisaadha rabbi nu haasirreessu ربنا حاصل رئيس ما تيجي ربنا حاصل رئيس نما هو ربي حاصل رئيس جولة تيجي ربنا حاجة تيجي بيجمع تيجي تناو بيجنا جا ربي حاجة بيجا بدير راقول كل ربي حاجة ميدا كان دورت تيسان والله وانا كنا هنكب دور ربي ميدا كان دورت تيسان تيسان هذا بيسو إسي إيمانك عبدتان والجالة تيسان تغرته صدا ربي تنجرا تيسان ربنا هذا بيسو ربا خنا ربي نور هذا وبارا جولة تيجي تجرتو خنا ربي نور هذا جالوون كي يدرج جيسي بودو تيبادر رماز تيسان فجيسي كمارا بيجا بوتو أشي خباس إنتي كمارا تولتي ربنا حاصل رئيسو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أسيف التني تما دوغا جتي قالوا سو هنتاني تو هداتي وجي رب باسان سنينجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته